Tumaze iminsi igera kuri ibiri tubona amakuru ateye ubwoba ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwereka yuko igihugu kiri mu burasirazuba bw'isi bwo hagati, ubwo ndavuga Iran, kirashweho misile n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birindiro byacyo bya gisirikare. Si byarangiriye aho ngaho gusa, kuko nanone igihugu cya Iran nacyo cyarashe ku birindiro bya Amerika biri mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati bw'isi, ubwo ngubwo aho ngaho ndavuga mu gihugu cya Qatar, aho barashe ku birindiro byabo bya Amerika misile zigera muri eshatu n'izindi zikiri mu kirere zivuga ko zigiye kubarasa, ndetse kandi barasa no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ikizwi nka United Arab Emirates, aha ngaho barashe ahazwi nko muri Dubai mu mujyi wa Abu Dhabi. Si rimwe si kabiri cyangwa gatatu iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirashe muri iki gihugu cya Iran kiziza yuko kiri gutegura intwaro za kirimbuzi zikungahaye ku ntwaro za nikiriyeri. Ushobora kwita wibaza, ese kubera iki igihugu cy'igihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika gihora giteye ubwoba cyangwa gishishikajwe no guhagarika Iran kugira ngo idakora izi ntwaro za kirimbuzi zikungahaye ku mbaraga za nikiriyeri? Cyangwa ukibaza, ese ni ubuhe bwoba Amerika ifite nyuma y'uko igihugu nka Iran kimaze gutegura izi ntwaro za kirimbuzi zikungahaye kuri nikiriyeri? Nguhaye ikaze nk'ibisanzwe, ngende Garius, ahangaha turi ni kuri Duo TV. Ibuka gukanda subscribe nimba utarayikanda kugira dukomeze tubane mu nkuru nziza kandi zikoranye ubuhanga. Like, share na comment uraba utanze umusanzu wawe. Twihuse cyane, reka turebere hamwe ubundi niye mpamvu ituma igihugu cy'igihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitinya intwaro zikoze mu ngufu za nikiriyeri. Ngira ngo abenshi mu badukurikiye ibi bintu twabyize mu isomo ry'amateka cyangwa ikizwi nka histoire. Aha twize yuko mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe ibisasu bikungahaye kuri nikiriyeri mu gihugu cy'Ubuyapani mu mujyi uzwi nka Hiroshima ndetse na Nagasaki. Ibi bisasu ntabwo ari ukurimbura umujyi gusa ngo bikubite amagorofa hasi, hari n'ibindi byagiye biteza ibibazo ku mibiri y'abantu. Urugero nk'uko Abayapani bafite amaso matoya kurusha abandi cyangwa bakavukana urubavu rumwe mu rubyaro rw'abana babo. Ibi ni ibibazo bikomeye. Iki ni cyerekana yuko iyi nikiriyeri cyangwa izi mbaraga zikungahaye kuri nikiriyeri zifite uburyo zishobora kwangiza ikiremwa muntu bitaba bitabangirije ibikorwa remezo, ahubwo mu buryo bwabo nabwo bibangirije ubuzima muri rusange. Ese iyi ngiyi ariyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gutinya yuko Iran imaze gukora bino bisasu yahita igaba igitero kuri Amerika, cyane yuko ibi bihugu bimaze imyaka igera kuri 46 bifitanye umubano utari mwiza hagati yabyo, cyane yuko bivugwa yuko ibi ngibi byatangiye mu 1979. Ubwo nyine tubyumva yuko hashize imyaka 46 hagati y'ibihugu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran bidafitanye umubano mwiza. Ndabyibuka neza tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu, ahari mu mwaka washize, mu mwaka wa 2025, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje ingabo zacyo zo mu kirere zirasa igisasu kizwi nka Buster ku butaka bwo muri Iran kugira ngo kijye kwangiza ibikorwa ndetse n'uruganda rukora izi ntwaro zikungahaye kuri nikiriyeri. Iki gisasu ubushobozi bwacyo bwashoboraga kugira ngo bumanuke mu butumburuke bw'ubutaka bugere kuri fiti 200 cyangwa ikizwi nka metero 60, kijye kwangiza uru ruganda cyangwa ahakorerwa izi ntwaro, kuko byavuga yuko uru ruganda cyangwa ahantu hari munsi y'ubutaka kugira ngo hatazagira igihugu cyangwa umuntu ubimenya yuko iki gihugu cya Iran kiri gutegura izi ntwaro. Bikavuga yuko ariyo mpamvu iki gihugu cyahisemo gushyira uru ruganda cyangwa aka gace gakora izi ntwaro munsi y'ubutaka ahazwi muri metero 60 cyangwa muri fiti 200. Gusa binyuze mu butasi bw'igihugu cya Israel gifitanye umubano utari mwiza hagati na Iran, byabinyujije mu butumwa bibwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko aha muri Iran bari gukora izi ntwaro zikungahaye kuri nikiriyeri. Ibi ngibi byatumye Amerika ifata iya mbere mu kohereza igisirikare cyayo cyo mu kirere kugira ngo igabe ibi bitero kuri Iran. Ibi ngibi byaje nk'ibiba, gusa none Iran yabyihanganira, none iza kongera kwasa muri Qatar ku birindiro bya Amerika. Gusa bidatinze haje kucaho agahenge, ibihugu byombi bishyiramo agahenge k'amahoro, ibintu bisa nk'imirwano cyangwa bisa nk'ibitero bisa nk'ibigabanuka. Gusa none muri ukwezi kwa kabiri guhera tariki ya mbere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kubura ibitero zirasa muri Iran nanone, zishinja yuko nanone yongeye gutegura cyangwa gukora intwaro zikungahaye kuri nikiriyeri. Nanone Iran iracyatera utwatsi ivuga yuko Amerika iyibeshyira kandi ikayibangamira, ikayibuza uburenganzira bwayo ndetse kandi ikayifatira n'ibihano bitoroshye, bigatuma nanone nayo ikomeza kongera kugaba ibitero byayo ahangaha mu gihugu cya Qatar ku birindiro bya Amerika ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa United Arab Emirates. Mu mboni za benshi ibi ngibi biri guhishura yuko bishobora kuba biri gutangiza cyangwa biri guhanura intambara ya gatatu y'isi. Abandi nanone bakavuga yuko isi igeze mu gihe cy'iherezo, bishobora kuba biri kuganisha ku irimbuka ryayo, cyane ko ibihugu byombi nta na kimwe kirimo cyoroshye, cyane yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu gifite igisirikare gikomeye ndetse n'intwaro za kirimbuzi zikomeye kurusha ibindi. Nanone bikavuga yuko Iran ishobora kuba ishyigikiwe n'ibihugu bikomeye nk'Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi, kandi nabyo bivugwa yuko bidafitanye umubano mwiza n'igihugu cya Amerika. Gusa nanone ntawamenya
ibi ngibi ni politike, tubiharira abanyepolitike twe nk'abantu tukareba aho bigana. Nyakubahwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje yuko Amerika itari buze guhagarika ibitero byayo mu gihe Iran itarashyira amaboko hasi ngo yemere guhagarika gukorera izi ntwaro za kirimbuzi zikungahaye kuri nucleaire, ndetse kandi iraza gushyiramo imbaraga zikomeye mu gihe iki gihugu cya Iran gikomeje kugaba ibitero ku birindiro bya Amerika biri muri ibihugu by'uburasirazuba bwo hagati bw'isi ndetse no mu nyungu zabyo rusange. Ahangaha irakomeza ishyiramo imbaraga ihangane na Iran kugeza aho Iran iri buze kumanika amaboko. Ese mwebwe murabyumva gute? Haraza guca uwambaye. Gusa Iran nayo yateye twatsi ibyo Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze, ivuga yuko ahubwo nakomeza kugaba ibitero ku gihugu cya Iran bibuze kurangira iyi ntambara y'Iran ibaye intambara y'akarere k'ibihugu biri mu burasirazuba bwo hagati bw'isi. Ubu ni ukuvuga ati irakomeza igaye ibitero ku bintu byose bya Amerika biri mu bihugu bw'uburasirazuba bw'isi. Ubwo nyine ni ya Qatar twahoze tuvuga, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'ibindi bihugu byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka kuba ifitemo ibirindiro hano hafi ya Iran. Byumvikane neza yuko ku mpande zombi z'ibihugu, ubwo ndavuga igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iran, nta na kimwe gishaka kugana inzira y'amahoro, ahubwo byose birashaka gukomeza inzira y'intambara mu gihe nta kirakorwa ngo tumenye ni ikihe gihugu kiri buze guhagarika ibi ngibi. Ngaho nimunyemerere turebere hamwe ingaruka mbi zigiye kutugeraho byihuse mu gihe nta gikozwe. Ubundi muri rusange mwese murabizi yuko 1/2 cy'ibikomoka kuri peteroli biva ahangaha mu burasirazuba bwo hagati bw'isi, kandi cyane cyane bikava mu bihugu bitarenze bine. Ubwo ndavuga igihugu cya Iran, Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'igihugu cya Iraq. Ku isoko rusange biragaragaza yuko ibikomoka kuri peteroli mu gihe kingana n'iminsi 2 yonyine iyi ntambara itangiye, ubwo ndavuga ko tariki ya mbere z'ukwa kabiri, byamaze kwiyongeraho 5%. Ibi ngibi byabaye kubera iki? Ahangaha muri Iran, ahangaha hari icyicaro cya Hormuz cyangwa inzira izwi nka Hormuz. Inzira ya Hormuz rero ni ahantu icyitwa cyose peteroli cyangwa igikomoka kuri peteroli cyose cyanyuzwaga kigiye kugira ngo gisapurayingwe ku isi hose ku bice bitandukanye. Iyi nzira rero iri mu gihugu cya Iran. Ku bw'izi mpamvu rero z'ibitero bidasanzwe, iyi nzira ubu ngubu kano kanya yabaye ifunzwe by'agateganyo. Ubu ni ukuvuga ati wowe wese ufite aho uhurira na peteroli, essence, mazutu ndetse na benzine, ahangaha nawe ugiye kugirwaho ingaruka, kuko murabizi 1/2 cya peteroli nyine cy'ibikomoka kuri peteroli dukoresha bituruka ahangaha mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati bw'isi. Urumva iki ni ikibazo gikomeye kigiye guhurirwaho n'abantu benshi hano ku isi, kuko abantu benshi turatega iyo tugiye mu kazi, dukora byinshi dukeneyemo essence, peteroli na mazutu ndetse n'ibindi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mu bihugu nka Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse utibagiwe na Israel byamaze gusubiga zimwe mu ngendo z'indege n'ibibuga by'indege byinshi birahagarara. Kubera iki rero byahagaze? Impamvu ya mbere yatumye bihagarara ni ukugira ngo barinde ubuzima bw'abasivile bushobora kwangirika cyangwa bushobora gutakazwa mu gihe indege ishobora kuba yahuye na misile ziri kuraswa hagati y'iki gihugu cya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ni ukuvuga ati abaturage b'ibi bihugu abenshi nyine ubu bamaze kuva mu mikorere yabo, basabwe kuguma mu rugo kugeza aho bari buze kubwirwa amasaha yo kongera gusubira mu kazi kabo. Icya gatatu, biravugwa yuko ibi ngibi bishobora gukurura intambara ya gatatu y'isi, kuko ubundi bivugwa yuko byatangiye hagati ya Israel na Iran, nuko Amerika iza kwivanga hagati, ijya ku ruhande rwa Israel irwanya Iran, kandi bivugwa yuko Iran nayo ishobora kuba ifite ibihugu bikomeye nk'Uburusiya n'Ubushinwa bishobora kwifatanya nayo mu guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi bigatuma none hashobora kongera kubaho indi ntambara y'isi, ikaba intambara ya gatatu y'isi. Ni ikibazo gikomeye. Icya kane, ni ukuvuga ngo ahangaha hashobora gufatwa ibihano bikomeye ku bukungu bw'isi. Ubwo ni ukuvuga ati ibi ngibi nikomeza gutya, ibihugu byinshi biraza kurangira bigiye muri hotari y'ubukene, bitewe n'uko hari kubura peteroli cyangwa ibikomoka kuri peteroli bituma abantu dukora imirimo yacu ya buri munsi. Murabizi ntabwo twakora tudafite transport, kandi transport ni igena ibintu byose, ni tudeplasa, ni deplasa ibyo dukeneye, ni bivana hamwe bijyana ahandi kugira ngo tubashe kubona ibidutunga. Ni ukuvuga ati ibi biramutse bikomeje gafata indi ntera, ku rwego rw'isi hashobora gukorwa inama ifatira ibihano iki gihugu cya Iran ku bukungu. Icyo ni ikibazo. Ese wowe udukurikiye ukaba uri no kwibonesha amaso yawe n'andi makuru ugenda ukura ku ruhande, urabyumva gute? Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyabiri kwivanga mu mubano w'abavandimwe? Ubwo ndi kuvuga hagati ya Israel na Iran, cyangwa Iran iri kubuzwa uburenganzira bwayo? Tanga igitekerezo cyawe ntabwo tubashe kubimenya. Ndigari nk'ibisanzwe, ahangaha twari turi ni kuri Duo TV. Ciao.